Нас разъебало конкретненько. Именно так. Плотненько разъебало. Аби вийти ще отсюда. Seorang tentara Ukraina dari dalam parit berbicara tentang situasi perang di Zaporozhye. Ia mengaku situasi semakin sulit. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 22 April 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di tengah ledakan peluru dan drone di luar parit, para pasukan Ukraina berbicara tentang hilangnya unit dan rekan mereka di arah Zaporozhye. Kami terkoyak secara khusus, mereka terkorosi seluruhnya. Kita harus keluar dari sini, jelasnya. Diketahui perang Rusia-Ukraina memasuki hari ke-790 pada Selasa 23 April 2024, ditandai dengan laporan BBC tentang strategi penggiling daging yang berujung lebih banyak korban di pihak pasukan Moskow. Sementara itu, NATO dan sejumlah negara Eropa memuji Amerika Serikat yang meloloskan bantuan untuk Ukraina di tahap DPR. Вот такая вот движуха. Нас разъебало конкретненько. Именно так. Плотненько разъебало. Аби вийти ще отсюда. 8 кілометрів хуярить під обстрілами, блядь. Це пизда просто. До ночі треба дожити і вирушати. Куча 200, куча 300. Куча 200, куча 300 нахуй. Дрончик літає, сука. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.